Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga ana. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged daklangan itinagan nga ana. May saak a plain housewife. Nilakay ko lang ti agtrabaho. Ket dakal matisweldo na iti kumpanya a pagpapaayan na. Tallo dagiti anak mi ket kolehyon ti inaunami. Awan ti makunak iti ugali ni Martin nga asawak. Malaksid a nasingpet, responsable nga asawa ken ama. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga ana dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti orasan, Martin? Apay nga itakalaang? Traffic nga rod. Amumet no kastoy nga oras. Traffic iti highway. Traffic? Wano napan ka nagbabae? Nagbabaya sa asawamat. Maamwak laang nga da babaim. Panawan da kakadagiti anak mo. Mabisin akon. Dahil takit di unget ti sabsabat mo kanyak. Junior! Dad, Mabisin akon. saan pa nagluto ni Mami? Agluto kan uray noodles. Wan, Daddy? Na, ibaon mo di anak mo kat madamang agri-review? Sikamat ko man tinagluto Ay, nabanugak! Daddy, o may kamanganan? Nangan kayon kadagati adding mo. Saan pa'y daddy? Ngem, umuna ka namangan. Amok anabannog kay ti trabaho. Awan nga rod. Inungtan na kayo manan ni Mami? Baybayan yun, ti Mami yun. Talaga akas dyan ti ugali na. Uray da kami. Kanayon na kami nga ungtan. Ala, anak ko, pasensyaan yun. Kanayon arumwar ni Mami. Sumursurot kadagiti gagayem na. Bayan yun Tapno damot pagliwliwaan na. Pari Martin, sikat ti kaduan iti overtime Agastom ngay dayta. Ay, nagadungamin ti paggastusan, pare. Inikat mo sapay amin na nabisyom. Puno dayta, pare. Di ako naging inom. Inikat kumutan ti agsikarilyo. Kat, anyalangan ti paggasgastusam. Itilangan pamilya ka. Sumurot ka mamat kada kami, oray maminsan laeng. Papanan tayo. Intag happy-happy mat Ay, i-priority pa ila ti pamilya, pare. Ay, si kakit di mat, puro ka pamilya. Kabayatan ani bakit mo, agpaspasyar laeng ter aramidan na. Amom dayta? Una. Kat no friend kami ti Facebook, iso nga ado ti amok may papankan ko na. Bakit? Sa bali mo tunday ti ref tayo. Gimata kiti baro, dakdakkel dayta. Ayan nga tayo daan a ref tayo. Aday di bangira silid. Apay aging matang kamanan, kat mayat pa imot day jay. May mayat daytoy, dakdakkel. Kinonsultanak pa'y kumamot asak bay aging matang ka. Tapnoan niya. Tapno kontra amanan. Ay na, amo kon a numero 1 ka kontrabida. Amom nga ado ti babayadan. At dapay jelugan na baybayadan tayo. Siyak ka diti makaamo. Siyak mo ti agdisdesisyon ka dagiti financial matters dito a pamilya. Basta ti aramidam, agtrabaho ka laang. Kat buo nga iyawat mo ti sweldom. Mare Ana. Gina? Si kakading agpaiso na ita? Long time no see. Ay na, umunag ka, Mare. Ay na. Nagdakkel gaya magpaiso to'y balayo Saan pa'y analpas? Ada pa'y second floor na daytoy. Ala, agtugaw ka. Agyamanak. Ay na. Naglamuyot mo tanto'y sala setiyo. Ay na, bak nang katalagan ko, Mare. Uwan gayam, kasano ang naamuam ti balay mi?
Binuyak ti video nga in-upload mo anya. Impakitam ti unag ti balay yu, mare. Dagiti appliances mo. Awan ngamin ti maramid ko no daduma. Ay, unggayam. Nakaumayak tadanas kinapagsaritaan ta, mare. Kasta aya. O sige, mabitlaan nga rod, mare, Iyalaan ka pa iti meriendaan ta. Anya jay ibagbagan ni Junior nga anderen na kan samot tan ni bakit mau. Apay ko mga anderanak. Amin kanu ngamin nga ibaganaken ka tong palemet. Kontra emet asag paminsan. Isungarod ti asawak mo't nanang. Wen, angam sabalin asaritaan. No iso amin ang ti agdesisyon para iti pamilyayo. Saan ko maday ti panunutan nyo, nanang? Naragsak mo ti pamilya mi, Laglagi pam awan iti pamilya tayo ti maan-andar. Narigat mat, no isulatan ti sursurutem ti kayat na. Daddy, sigurado pumanaw manen ni Mami ije balay. Papananda ko, anak ko. Kanayon nga awisan ije kumari na. Papananda ko, Jakman amo kini Mami. Kadumot nga minti gagayem ti inam. Wan daddy, ngem kasurun ko ije gayem na amapmapan ije balay. Feeling bak nang. At damat ko tiyena. Amang ano punumot na baknang. At atan dito iskwilaan nyo. Daddy, uray di na kung sukunan inton malam. Agjipak tulangan. Sige noday tati ko na. Asino siya ipagbaga ni Junior ako marim abaknang. Akanayon nga umayagpasyar dito balay, bakit? Ni Gina Dayjay, nabayagan ako, mare. Baknang talaga. Napan kami nga ron nagpasyar ije balayda. Ay na, nagdakkel gayam. Kanya trabaho na? Negosyante. Al-alukuyan nak nga ron nga ag-invest iti kumpanyada. Saan ka mamati kadagita? Adun tinabiktima kadagita nga iskam. Anya nga scam asasawang mat? Saan ta nga ag-invest dita, ana? Ay, iso asaan nga agprogreso apulos ti biyag tayo. Tagpatingga kalatan dita trabaho. O anya, kumare. Nakumbinser mo matlaang nila kayo mo nga ag-invest? Ay, narigat akong binsiron dayjay, mare. Ay na, mare. Sayang mo't na ito agundaway. Ag-invest kayon adwa. Tapno mabiit nga umaduti kwartayo. Kaya't ko nga rod, nilakay ko mo ti agmadmadi. Nala, di mon pilitan no di na kayat. Si kalaangan. Anya? Wan. Tano madoble kan matriple ti kwartam. Isunton ti umapal kan kamare. Sa bagay? Wan, i-invest mo amin ng ti kwartayo. Sayang mat na ito agundaway. Dahito yan ti gundaway mo abumaknang, mare. Ay, agawid akon. Anya? Si kakit di mat. Ita ka lang nga si Murot makihapi-hapi, pumanaw ka dagos. Amumot yung ti asawa, pare. Agtugaw ka lang dita. Oh, tagay mo. Sapain, nagadun tinainom ko. Alakit din. Agsat ka. Di ka madanagan. Itulod ka. Siyak ti mangi-drive, itilugan mo. Anyat orasan? Alas 11? Ngamawan pa ni dadim? Nag-text kanyak. Inawis ka no ti kumpare na. Ilak mo Jerry daw. Pag naan nga rod ni daddy asumrak. Makaamon itibiyag na. Ay, makaturturog akon. Saan ko na mauray ti panagawid na? Siya kun ti manguray kin ko ana, mami. Saan ka nga agpuyat, Junior? Adapay klase minton bigat. Urayak ni daddy. Kaasimat no awan mangilukat itiri daw. Masakit ti ulo ka. Day takat ngamin, taginom-inom ka. Kas kalakal-kalaingan. Naminsan lang, met. Kan kababayan ka dagiti katrabahuak, no jak ida pagustuhan. Ha? Mabain ka kadakwada. Kat anya ita. Dayta. Dayta tinaganab mo. Agsaksakit ka. Ay timplanak man kit dito kape. Agtimpla ka lang na. Nagibaon ka man. Junior, Mapana ko nag-eskwela, daddy. Mami. itimplanak man bit iti kape. Wan, daddy. Maladaw kan, Junior. Mabit lang da ito eh.
Sige, Daddy. Urayam ti kapem. Wala nga rod, anak ko. Katagyaman na. Ibang to bank transfer mulat tanji kwartayo, Mare. Ayun gaya man niya. Wan, tapno saan kan nga agwithdraw? Ay, nasaysaya at pay, Mare. Delikado nga agpay so ita ti agigigam iti dakkel agatan ti kwarta. Ala, darasem, Mare. Tasambutam di dakkel nga interest ti kwartam. Ay, sige, Mare. Makitam, makabulan laeng. Doblen ti interest na. Kasta ka di? Wan, mayat di ti pag-investan, Mare. Nalaka ti bumaknang. Oh, hello, Junior. Daddy, imawag ni Lola itay. Apay aya? Mapan ka kanoy di balayda. Emergency. Ay sige. Mapanak nga rod adagos. Apaman amalpas ti trabaho. Apay adi yung imbagbaga na igalis kayo nanang. Ay, hindi pa'y napalabas sa bulan daytoy. Kung akno agimbaga kon, ang kimarumatan. Anyaya ti imbaga ti doktor. Masapul ka no, ang maoperahan ti sakak. Ket, uwi na. Ipaopirada kayo, no kasapulan nanang. Ang dakkel agad ti kasapulan, anak ko. Di kagdanag. Pagbibingayan mi nga kakabsa ti pagpaoperayo. Junior, umay ka man ditoy. Apay, Mami. Awagan man dayto a number. When, Mami? Diyak mo ton makontak. Nasuro ka na makabulan. Cannot be reached, Mami. Ay na, kasano nga ton dayta? Sino daytoy aya? Jay kumarek dayta. Jay bak nang ako, Mario. Kanayon nga umay dito'y balay. Wan ngagpaiso. Apay adi matan umumay dito'y. Anya di magbagam a problema? Ni nanang, masapol ang maoperaan. Anya? Ket naibagakan ko na. Apag titinulungan mi nga kakabsa ti maaramat a kwarta. Ay na, simali ka manan dita. Agpakalaing ka manan. Ako namlan baknang ka. Nasken na tumulong ka, tasyak ti nauna. Ay saan? Itod ka nga itod. Idi pa'y akasta ka. Siyak tagtrap-trabaho, ana. Ingka man kiti mangi-withdraw iti kwarta. Ha? Nasken ang maitid ko ti kwarta. Tapno maoperaan ni nanang iti kabiitan na panawan. Oh, apay nagsinahi ka? Kuwa nga min. Adapay ka di kwartata? Lakay. Kaslada kayat mong ibaga. Kuwa, in-invest ko di kwartata. Nya. Kuna nga min di kumarek, makabulan laeng. Doblen ti interes na. Ngam, jak mo tan makontak aging gaita. Apay adinak man laki nunsulta maipanggap iti dayta abanag. Ha? Siyak ti agbambanog nga agtrap-trabaho. Apay nga in-invest mo ti kwartata. Iti tao saan ang mapagtalkan. Ayan ni Daddy, Junior. Umin-inom iti arak ijerwar, Mami. Ibagam arabiin. Mami. Pudno ka di nga awanan ti kwarta tayo di bangko. Kasano daytan? Agon job training kamin. Kasapulan mi ti kwarta. Ngam awan mat kano ti kwarta tayon. Bayam anak ko. Siyak ti agdiskitar. Lakay, nakaluto ako. Sumra ka kung iti trabaho. Aguray ka. Apay day tadak kalabag. Kasla agbiyahe ka Agsinatan. Lakay, saan mo pakawanan ako amo ka na sakit tinaka mo kanyak. Ala, mapanakon. Martin! Nagsangsangit ang nagpakpakawan iti asawak, ngam pinanawan na kamilatta. No agsubli ni Martin, ikarik ngagbalbaliw akon. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, ana. Pagayam ana, nagbunga iti saan anasaya at ti kina dominantem nga asawa. No kayat mo amaurnos ti amin, di mo sardengan. Ti agkid daw iti pamakawan iti asawam.
Ipakitam tinasneban na panagbabawim itinagbidutam ket dayta na pasamak agbalin nga adal ken ka tapno saan mon nga uliten tinagbidutam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga ana adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.